Minista w'ũgima wa mwĩrĩ Daktari Dennis Muriungi narĩkithĩtie atĩ kwĩna mwatĩ ũmwe wa kuma Ntere Chekaithe wĩna mũrimũ wa mpox, akiuga mwatĩ ũyũ narĩkĩte kwathulana na kwamũkĩra ũtungata ndene ya cibitari. Daktari Dennis nacokete Ramĩrũ boimenyere na wikari, akiuga mwatĩ ũyũ araumĩte Nairobi akũlũkĩra Nanyuki mbere ya kinya Meru na barĩ ritho kwithira bakĩrĩria ũtamba kwa mũrimũ ũyũ mũthũku. Mũtugĩkare aina riboti. Waziri wa ũgima wa mwĩrĩ aja kaunti ya Meru Daktari Dennis Mugambi Muriungi naugĩte mũrimũ wa mpox aja Meru nĩjonekene kirimo jumwe ũrĩa bakuga thaici nĩ bamwĩkĩte wenga kenda kwamũkĩra ũtungata. Jogwetwa mpox kana monkeypox mũrimũ batu tũrĩgwa jwe Nairobi na jwe nara Mombasa ende egoro daktari betu iwombete kwithorwa ba kiomba kwithorwa ibagwa isolate kana kwithorwa ibagwikira quarantine mwaji omwe wena mũrimũ jojo wa mpox. Daktari Muriungi naugĩte mwaji ũyũ umĩte Kaithe na barabara gutukire mũrimũ ũyũ nĩ CHPs betura rĩu, na akiuga arigitani ba Meru General bethira bakĩgira mwaji ũyũ ũrĩa kuwa kũringana ikarikara we no kariũngĩte Nairobi na nyumenete Nanyuki na kuombĩkani no araitire mũrimũ ũyũ. Community health promoters betu nkatho mũno kana babeta wa CHPs jontu mubarambere kwithwa bagĩtũ reportera ya bagutonyekania na mantura betha bagĩtũripotera ati kwĩna mwaji wena mũrimũ ũyũ karija mũthandũkũ na wena mũrutĩra mwingi kana fever na batu twethwa daktari betu ibakomba kwithwa bagĩta bajukia mwaji ũrĩa bamũreta Meru General bamũtheria gintu twita isolation kana ethirwe na gwĩko karumu ne kawe ewenka na omba kwithirwa ithimi bya bikuma kwethirwa nararia mũrimũ ũyũ. Muthiene Daktari Muriungi nerĩte Ameru mwaji ũyũ atĩ ũgwatine na netĩte na mbere kwamũkĩra ũtungata na akĩra Ameru mũrimũ ũyũ nĩ ta jũngĩ bakethira bakĩngĩogua atĩ ũgwatine jondu daktari betu tayari bakumũtreat ũrĩa kwagĩkene itubati kwithwa tukimenya mũrimũ ũyũ gwatithanaua through contact kana kwithirwa anto bagikarania kugwatana anto bara bakethwa muntu ena symptoms chaija ura wona mũrimũ ũyũ tweta mũrimũ ũyũ mũthandũkũ ũyũ gwata twana indi na ndicho jwajo kugwata muntu ketha wena tutundo twa mũthandũkũ no kethirwo na kubado still wena mwanki jo mwingi. Our plea ni ati gukeji kwithirwa kwena muntu ungi mbuga wena symptoms jaiji nau itutho tukiomba kweja cibitari cietu cia Meru General na cibitari ingi cionthe cia maturene ukomba kwithirwa ugicugurikirwa. Kĩripotera ndeto cia Weru rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtugi Kare.